Allora facciamo che adesso noi dopo О, мама, посмотри. Мама, посмотри, ледители, как... Ой. Говорим, сладость. Рыбку. Конфета или кофе? I take it, my husband is coming in half an hour. He might like it. We'll come back. Tagasi ja siis nad lähevad. Meil on 28. Не то, что по-эстонски на Колымгаре. No ma ei tea jah. Он выпал. Meesterahvas on. Yeah. Oh no. Sinä sovit kepillä? Tää on. Kolme inimese jagu pikkus oli juba Давайте я вас сфоткаю. Я б'ю. Вон они, все я вижу. They have one. Facebookis vaadata, meie turu
poliitikale jah. Sest on kunagi, vaata ikkagi siin linna südames ja siis igaüks üritab ennast tõsta meie arvelt. tere, Pühi. Ma nägusid ei võta. Näod on privaatsed. Seda küll mitte. Naud jääb välja. Tamam.